tugiye kureba ese abakinyi b'ikipe y'igihugu b'Amavubi kabisa bitwaye gute muri weekend ishize. Ese abafishije ama equipe yabo bimeze bite, ese amakipe yabo ahagaze gute ku rutonde rwa championnat mu club yabo mu ma championnat bakinamo kabisa. Tugiye kureba bamwe mu bakinyi bakinye muri weekend, tubabwire resultat zavuye mu bibuga bari joininzaho kabisa. Turabwira ese abakinyi bitwaye neza mu ma club yabo ni bande. Ndagira ngo mbashishikarize gukanda subscribe ubundi twimanukire neza cyane. Nizere ko mwasoje gukanda subscribe n'utuntu tuba twoshe cyane. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko umusore Manditseri kabisa gasaza kabisa muri Al Tripoli hariya muri Libya, equipe ye irayoboye n'umwanya wa mbere kabisa nyuma yuko yari yatsinze ibitego bisaga 3 ku munsi wo ku gatandatu. Uyu musore yarabanjemo kabisa iminota 90 yose yarayikinye kabisa. Umusore ukina muri Chypre hariya kabisa muri Al Masoro kabisa hariya muri Chypre hariya muri Cyprus kabisa ni no bita Imanishimwe Emmanuel Mangwende kabisa. Umusore equipe yanganyaga ubusa ku busa kabisa hariya mu gihugu cya Cyprus yari yacyereza y'ubusa ku busa. Ubwo equipe ya Mangwende kabisa ubona ko igenda isubira nyuma gato birasa gushami izindi mbaraga, ubu igeze ku mwanya wa gatandatu kabisa. Urumva ko nago biryoshye cyane. Equipe ya Bizimana Djihad kabisa yaratsindaga umusore Bizimana Djihad akaba yaraje mu kibuga ku munota wa 60 kabisa, akaba yarajemo asimbuye kabisa. Equipe yatsindaga nyuma byuka neza nitego bisaga 3 kabisa, nayo yatsindaga ubwo iri ku mwanya wa 4 kabisa. Ngira ngo nuko byifashe kabisa. So undi umusore nababwira no umusore Samuel Gillette kabisa uri kwitwa neza cyane, wabaye kapiteni wa La Rivière kabisa hariya mu gihugu cy'Ububirigi kabisa. Akaba equipe yarishize ku mwanya wa 2 kabisa. Iyi equipe imeze neza cyane. Iyi equipe nayo muri weekend yaratsindaga ya La Rivière kabisa. Indi equipe imeze neza cyane umusore w'umunyarwanda Bonheur Casemiro. Equipe ya Bonheur Casemiro imeze neza. Ikindi nabwira nuko umusore urimo mutsinzi hanze kabisa hariya muri Azerbaijan kabisa, nawe yabashaga kucyura resultat y'ubusa ku busa na equipe hariya bakinaga. Ngira ngo ni resultat y'ubusa ku busa. Uyu musore yari yabanjemo akina iminota yose 90 kabisa. Ngira ngo ni avantage kuri equipe y'igihugu y'u Rwanda. Ngira ngo uyu musore ukina n'abanza Maria muri Zira urumva ko ari ibintu byiza cyane. Abakinyi barimo Kwizera Georgia kabisa ndetse na Samuel Kavita bakina muri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Championnat yarahagaze cyangwa se yararangiye, bakinaga imikino playoff kabisa. Equipe ikaba yaravuyemo ku mukino wa nyuma. Samuel nako Kwizera Georgia mu mbabarire gato, ndagira mbabwire ngo championnat izagaruka mu kwezi kwa mbere kabisa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo abandi bakinyi badafite match hariya urebye ni muri Swede nibo bakinyi badafite match hariya muri Swede. So ngira ngo nibyo ngibyo. Abandi bakinyi barimo kabisa babyinjirage na barahagaze, ubona ko abakinyi barimo ba Hakim Saha bafite ibibazo by'imvune uri muri uniforme kabisa. Samuel umukinyi bita Saha kabisa nago ameze neza cyane no muri equipe nagakina, ubona ko ni ibintu bitaryoshye cyane.